Kitabu cha Nyakati Ahiri mbeyango na 28. Ahazi anatawala Juda. Ahazi yere na miaka 20 wakati Roho anza kutawala, na yakitawala kwa miaka 10 kwa Yerusalemu. Na kahendere motu garigo gakarakara masoni mwa Bwana. Herarisho kalao henda Daudi mkarewe. Watu wangera za tawala Israeli na akitenga za vizuka za chuma cha kuyeyusha cha kuabudira mabaali. Kisha kimboza sadaka za kocha kode tera mwana wa Hinomu, na akiamboza naye kilumeresa daka za kocha kutuwiriza zongera za kusukiza za goma taifa ambago Bwana agenga mbere za tu a Israeli. Wamboza sadaka na kufukiza uvumba kaiza zo sehemu za Zulu na Zulu za mrima na kaiza kolora kila muhi urokala na peho. Kwa visho Bwana Mlungu we akimwongeza Ahazi mikononi mwa mtawali wa Aramu. Aramu akimshinda na makihala atue anjere afungwa na makiara ya Damesiki. Gonya kila mikononi mwa mtawali wa Israeli ambaye wampiga vivi sana. Kwa siku mwenga Peka mwana wa Ramalia wala gaskari mashujaa alifuga na ngongana 20 kwa Juda. Kwa kukala atoa Juda yore mamrisha Bwana Mungu wa kare yao. Baisikira ambaye yore ni shikare wa Efraimu wangwalaga Maseya mwana mtawali na Zirikamu muimirizi wa nyumba ya mtawali na Elkana mwana sini wa mtawali. Watu wa Israeli mahala mateka atu 1000 kula kwa wamanyi yao. Mahala anaache ana akilume na akiche. Kisa makiara vitu vinjukula kwao na makivire ya Samaria. Ela nabiyo Bwana refa odedi were ahahu. Iyo ambola kwenda tungana naro jeshi ruro kuza Samaria. Akiambira lolani kwa kukala ya Bwana Mlungu wa kareno atukiriro Juda. Iye wala ganzani mwenu ela mzapiga mshanga kinyama na vijo vitafika hapa kwa Mlunguni. Vikara mzapanga kwa hende atu mwenu wache na alume ya Juda na Jerusalemu. Vize ninanuka mna dhambi mbere za Bwana Mlungu wenu. Hedu nisirikizani na mwauje o mateka yenu. Mario hala kula kwa amanyi yenu. Kwani zokoro kadi za Bwana zizulu yenu. Vikara vilongozi sehema Efraimu ambao were ni Azaria mwana Jeho Hanani, Berekia mwana Meshilemoti, Jihizikia mwana Shalumu, na Amasa mwana Hadilai. Makirungarala kwa pingo marokala mano ya kula vihani. Makiambira msarehe bule mumo o mateka size mkafungiza makosa ni mbere za Bwana na kungeza zo dhambi na makosa gehu. Ngo makosa gehu ni mabomkare na koroze kali zizulu za Israeli. Bayo atumaroka na sila makihalo mateka na zo vitumarisha kalama viteka makivila chambere za wa bomu na umtungana na osi. Vikara watumazio hazo mazi na makirungarara makihalo wa mateka na kwa kuhumira jo vitumarisha viteka makia viko mare ukala huhu. Mapa nguwa na virahu chakura na vinewa kiza makia mwagira mafuha mo marangani mwao. Mare ukala ni onyonge makia kwa zanzo weni makia reha kwa amanyi yao kwa Jeriko mzu wa mitende kwenye makiu ya Samaria. Wakati huo mtawali hazo humiza wavizu kula kwa mtawali wa Ashuru. Kwani wa Edomu were mava miaka ere makia shinda Juda na makisukula mateka. Na Wafilisti were maishambulia miji iliyo kalamo Shefela na sehemu kwa mwaka ya Juda na makihala Bethshemeshi, Aijaloni, Gederoti, Soko na vizizije, Timuna na vizizije na Gimuzo na vizizije na makishi mumo. Kwani Bwana waitereza Juda kwa sababu ya Ahazi mtawala Israeli. Kwani iye wanulotiriri mwa Juda na kakaliri mwaminifu kwa Bwana. Basi Gilati Pilineza mtawali wa Ashuru wa Muzirira ela akiza Msirinya baada ya kumuua Viza. Ahazi wahala sehemu ya jovi ya kulakaiza yo nyumba ya Bwana na kulakaiza nyumba ya mtawali na yo abomo akivilete zawadi kwa mtawali wa Ashuru. Ela vizo kabimsaidiririe bule. Kaiza wakati watabuze mtawali Ahazi wazidi kukosa uaminifu mbele za Bwana. Kwani wamboza sadaka kwa yo milungu ya Damesiki iliyo kala ya mshinda kiamba. Kwa kukala yo milungu ya Aramu ya saidi yo Aramu nde pasadaka ili ninisaidie nami. Ela vizo ndijo mvirijo mgwaga iye na Israeli yose.
Ahazi akikunzumanyaza vyaza nyumba ya Mlungu na akivitosa vipande akifunga miryanga nyumba ya Bwana na akizitengezera vijojisa kwa mbozira sadaka kaza kila kona ya Yerusalemu. Watengeza sehemu za zuri za kumbozira sadaka milungu mingine kaiza kila mzi wa Juda, na kwa utu huo akimtukiza Bwana Mlungu wa akaraya kwakwe mautuga kwako mangina nangiraze zosi kula mwanzo mpaka mwisho. Doro kaiza chuo cha watawala Juda na Israeli. Bai Ahazi akifa na atuma kimzika kaiza wa mzi yani Yerusalemu, kwani kama mrehere kahiza zombira za watawala Israeli. Mwanae Hezekia akihala atue here mtawali.